دکتۆرێکی ژێ پارێزگەها ئاگریە باکووری کوردستانی دە ڕێکلاما کاروبارên xwe da ku belav kiriye ew jinan sunnet dike. Bi vî awayî belav kiriye. Wê reklamê gelek karvedan li pey xwe anîne. Doktor Elî Çakir li ser hesabê xwe yê di tora civakî ya tora civakî da nivîsiye ku ew jinan jî sunnet dike. Komisyona jinan ya komaleya mafê mirovan daya zanîn ku senetkirina jinan binpêkirina mafekê mirovî yê jinan e di aliyê pizîşkî da jî tişteke ku tu pêwîst nîne xirabe jî. Yeketiya pizîşkên Tirk jî daya zanîn ku ev doktor ê bi navê Elî Çakir dibe radestî desteya dîsîplînê bêtekirin û dibe lêpirsîn digel wî kesî bêtekirin. Ev kese tiştekiriye ku karê wî neyasayî ye. Ji aliyê din parlamenterê Dem Partiyê yê agirî Heval Bozdag jî li Wezîrê Tenduristiyê Kemal Meşloglu pirs kiriye ka çima li hember vê yekê vê binpêkirina mafan bêdengî nîşan daye. Parlamentera Rihayê ya Dem Partiyê Dîlan Kurd Ayan jî gotiye ku sinetkirina jinan êrişeke giran e binpêkirineke giran e li ser mafê mirovan û bi taybetî mafê jinan û navê nabe tişteke wiha bête qebûl kirin. Ağrı'da bir hekimin مدید کل آگری پزشک دبن ناو سنت جنان دا رکلام کریه و اویک باوی که اشکره برای گشتی را پار و کریه و کم مانشهت لگل وینه خوانویساندیه سنت جنان تکرن بنیرن اف نه رکلامه که جریزه اف تنه نای وی واته کو پزشک شیانین خوال برانبر پریان پیشکش بکه اف بویرتی واته رواکرنا تونتوتجیه که گران و بن پیکرنا مافان آل برانبر بدن جنان ام ده 100 سالا 21 دا و لی ترکیه ده جین لی ام پزشکن وها دبینن کو وی رکیه نشان ددن و دبیجن ام دکارن جنان سنت بکن ام بانگ لوزارتا تندرستیه دکن و درباره وی پزشکی دا کاروبارین پیویست کرنه ام ده پرسن پزشکک چاوا دکاره لولاتی من رکلامک وها بکه و گوتنک وها ببیجه kullanabiliyor diye soruyoruz burada.